Arabia, 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 Arabia. الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه وإن الله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang bertobat dari kesalahan dan ingin memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah lah penerima taubatnya. Maka sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 39. قال ربك للملائكة إني جاعل terhadap rakyat dan berpihak kepada kaum muslimin. From that problem, and what is the best solution of that problem is the best solution is vaccine. Why I can select that, and also our first speaker has said to if vaccine, yes, our main is vaccine Sinovac vaccine, because